Dear Mr. Lonely. Apay kas na ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang. Ibagam. Tanulakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay lang kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak. Nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan. Ngam, anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay tikid dawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akid dawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan nak. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na. Barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kathusto ka. Talaga ang masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman no kasta. Anya kariti ko naman napatag-apagsaritaan ta, Neslin. Apay kayat mga agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapol awas-wasa konti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumgag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masya anak unay kan ka. Amok anarigat da ito'y aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito'y. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga oray kadagitilaan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo tanti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko na. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda kamot gayam dito'y salas nga agtugtugaw. Neslin. Una road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Katamu milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mi tirik nam iha. Ngam, di mo't si kamot laang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaulam dayta iha. Husto ni mamam, iha. Amo mi anatibkar ka. Kat mamati kami.
Akabaala masangwan ti dimte nga panubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko? Agyamanak ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragrag sa kakunay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin. Tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag? Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kamsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasyanak unayan kan kuana. Nakakaasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dyan kabaalan akitaan ti kasasaan ti kamsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita iji ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamom. Maasyanak unayan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amok adinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako unay kan ka. Ala, agtrabaho ta nga Ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay ayan ni Diana. Kaya't kumat makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uon nga, Rudy. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyamanak kada kayo ito. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparik na maapamatag kanya. Neslin, agyamanak unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yun. Iti ipupusay. Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Ungag paiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagbayag. Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Namanyangay nga Rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit na ito ang napasamak, friend.
Kasla dyak kabailan nga aglunan ti amin. Maawatak tirik nam, friend. Ngam kas nakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay nasakit nga awaten. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay nasakit. Masapol nga aglunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray kaanuman? Nagsakit ti ipopo sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No di ti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno ang sakit tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apim mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinatgak ti kindaw na kanyak. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di adito itapay laang. Kasda ka di. Sige, friend. Kaduan ka pa'y laing nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. Adto iti Diyos mo, Neslin. Agpalami istapay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian, Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputid nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. ay ayatan ka matunay, Brian. Sige, umanugot akon apa ikalay sakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan. Tapno buklentan ti bukod ta pamilya. Wan, Brian, katagyamanak, gaputa nakauray ka. Kaplawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, Mama. Naragsa kami unay. Kablaawan kayo, anak ko. Katsapay lako ma, tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrambak. Itilaksit ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay nasakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapu ta mumi ang nakainanan, gapu iti sakit ang narignanan. Kastan katagyaman hak, to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yo kini Brian iti tunggal maysa. Gaputa dua kayo anak sakripisyo para itidaydi kasingin mo. Nupay nasakit ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta baban iti tulong ti apo ana marswan. Ala, agyaman kami iti kapanangibing lahi iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaganan Neslin. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo.
Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Sigurado ka kayat mo ti makiasawa iti dayjay amax abartiki raw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno di kanto ag konsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawa no nalaing nga uminom. Kita ni nanang mo. Pinili nak, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakal mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng munti uminom iti arak. Wen mira, promise. Isardeng kunti uminom iti arak. Liklikam matanda iti barkadam. Iti kasta, maliklikan ti aginom. Wen, tungpalag amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmot Kayat kumatan nga agkalay sa ata. Lukas tarod, dumanon kamin. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadananang kantatang, tadumanon kamin ton Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Ket ammo mat anapaklan abartikiro. Amin a tao, ket adda pa nagbaliw na, Alma. Patsyek nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaiso nga agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan nga agbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, awan Day talaga yan. Talagan samat ang nagbaliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek dayjay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat ni Max apakiasawaam. Kitaam ni Nadia anak asawa iti bartek. Nauma iti asawa na. Anyagay ita, nagsinadamot laeng. Saan siguro akinasaon ni Nadia ti asawa na, nga isardeng na ti aginom, sakbay ang nagkasarda. Ammo pa yan. Ammo namot ngamin abartek dyan nakiasawaan na. Sa ita, isina na. Saan nyo ama pabasol, nanang? Amangan mo't no saan nan amaanusan? Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tain sardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmot kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaeng. Uray talo? O sige, basta nagagat kan to nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo it. Sa bagay mo't kit dihi
Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim Max, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wen tatang, ikarik day ta. Alang Rodan, tatang, nanang, asikaswan tayon dagiti bisita. Ado ti agsangpet. Kumusta nga iti biyag ti addaan asawa? Ay na, ay kat mayat nangruna no ay ayatem pinakiasawaam. Kanayo na kanaragsak. Siyempre, kanayo nan akadwak ni Max. Talaga ka di asaanan nga gininom. Saanen? Liniklikan ng tupay yung dagiti barkada na. Trabaho iti talon laangan ti pagbisbisian na. Ay ka nasayat nga rod, ano kasta? Isong nga rod nga asikasuwak mat iti husto. Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta amaadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Awan nga rod. Ay, ang mga no agbakbakita kabalasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. At tuwing titualya, kan pagsukatam, lakay, agdigos kan, paeksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglomot ang tilutlutuan, bakit? Anya ka di asida day ta? Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga rod, bakit? Alang nga rod, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom ti lutlutuan. Oh, apayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumawon eh. Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga rodan ha. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw ito'y riknak, mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Ay, jak manam mo, no apay akastuyak nanang. Kanayon matan akas laaglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Ha? Wen nga agpaiso nanang. Kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Ag maikatumot lang day ta. Iso nga ano samlaeng. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ka ni baby. Ay, uwan bakit? Saan na nga agpakarabi eh? Kaya't agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay ngitay ka palang asangit-asangit. Saan mo't anabasa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anyangay ti problema. Hey! Gawin naman tirita, wa? Ni Max, Dalam! kaslang nabartag. Inakilo ka tirida. Max, nabartag ka?
pasensyakan bakit? Ito lang, mat. Sige, sumrek ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga itasaran na, ha? Kunak man no Bert diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga ron tinangan. Gaputa arak ti inununam? Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pa'y asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabi eh. Uwan nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laeng. Nabayag mo't tinasan nga gininom. Amangan no inikat nan ti bisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby no kasdeng nga agsao. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin ti kasdeng nga inaramid na. Wen tatang, kasaok inton sumangpat. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungayt? Bakit? Naminsan lang mat dayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangaru din? Ala, yung ka nagluto. Siya akong ti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaangan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man nga tan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanan na ginom. Ay, talagang saan nasumok naman ti aginom. Ay, Bakit? Lahat naman si Rina. ay no. Yahoo! Ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakon ka. Dimasyan! Nabartak manan. Ang jaklo katan ti ridaw. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputa nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tapno magunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Jack pinaunag iti rabi. Inakman kita di tabangsan. Pinagap-ap nan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay dito bangsal. Payman. Awanan kay tibain. Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkuna ngamin nga agbartag ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga aginom. Sorry, bakit? Urek barbartagak ta nagagatak matlatang agtrabaho. Ay, anyamot tan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkemi. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit?
Abi, dito karoon nagluto-luto ay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Eh? Kasano amapan mo isa kada kat nabartek ka manan. Ah. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit ko ay hatagongat manayin. Kamay ka man kiti tarakupang ka. Tapnosan kan nga gungit. Arakupang tarupang! Anay ko. Abay nga, impang ormamatan kanyak dito palihok. Maulawak sa bakit. Kung ma, Maulawak. kayat mo tanayunak pay, Uston bakit? Uston. Amom ka dey, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max. Nakita dati kamo, all itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ina. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Kaanak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at daan naganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsya maun si Kamira. Ti asawam ti mang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din ti mang pang-orkan kwa na. Huston tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti daytoy. Ay, awan maun, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yo tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo derum ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga mana, jak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston bakit? Saan kan makisubang kini tatang? Bayam, saan ako nga ginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man. Gapo iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Mira. Agyaman akpagayam Mira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil ken kuana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Hala, sapay la kumangarod, tagtultulo yen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Mira, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Singkon, Moira. Anya pa'y laang ter aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no agsadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga da trabaho na ni Mark. Si kamat, amo mat nga ag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat biroknan. Sa bagay mat kit di Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakkel ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime isumatan ti agluto. Diyay to langan mangan ti aramidak no sumangpeta. Apag iso ti isasangpet mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak,
Aduting kamakam ko nga inlepas. Ala, agtugaw ka nga Ruden, sweetheart, tamangantan. Agaw awis gam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balayda inton bigat. Ada trabaho k, Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas di trabaho sa atan tumapan. Isu timbagak. Imbag kadakwada tauray saan nga trabaho ni Madeline nga asawa na, okay laeng. Magatang na pay amin na kayat na. Nginginaan nga alahas, bag, sapatos, gano'n niya pa'y dita. Pasensya ka la kuman kanyak, sweetheart. Gapon ta masapol nga agtrabaho ta aduha. Tas saan nga umanay ti birok ko, nga agpaay ka data. Ay, anya pa'y nga rod ngay. Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na ka umay kayo. Kung nakno di kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Myra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang Ruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni pare Mark anang pilikan ka, Moira. Unay day ta na pa sa blog. Happy birthday! At to'y tinanong mo ang regalo mi ka ni Mark para kan ka. Thank you Ala, unag kayo. Agdiretso ka di kusina. Amok amabisin kayo. Ada di kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Adda kayo gayaman, kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo ta na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinistorya kan ka. Boring nga tati adala ang dito'y balay. Kimbag kan ka tapalubusan na ka ni Mark nga trabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabaalan nga ipaay amin ni Jake akasapulam. Uray saan kan nga agtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay. Nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga agpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't nagporma ka, kat adda ka laang mo't iti balayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin dagiti usan. Nagtitintas. Ay, Moira. Kaya't mo ka diti madda ni Tikasta. Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapo aki ti CI. Nalabasak man dagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amok asa nakabalan ni Mark nga ipaikan ka na kita. Ngam siya. Kabalag nga ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni kusina. Ang mga dapay makakita ka data. May wait lang. At ito cellphone number ko, Awagan na lang. Nada ka sa pula. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pula. Nagapuan, sweetheart. Nagapo aki ti CR. Umay ka. Makijaming ta ka dagiti agi inom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kung ti agi na na. Di mo kayat ti agsyat? Napanugak namin. O sige. Agpakada ta nga Ruden. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Ngapsyak. Saan ka makaturog? Uray pilit at ti maturog. Saan na maikat iti panunod ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay nga ta na ibaga na ti kasjay. Kurso nada nak nga ta? Nataar ni Jake. Kasla nagri ka tapagkadkadan ti bagbagana. Si aasawa kami matanadwa. Apay asaan amapukaw iti panunot ko ni Jake. Anyo kar aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Isa siya akong timay. Kahit ka nga wisin. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginiman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawam. Kuwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko ang mapadasam madagiti banag a deserve ti may saan na pintas a dayag akaskan ka. Jake? Noy kanak iti karbangan. Aramidag kan ka dagiti banag a di mo pa'y napadasan. Kaya't pacheck. No mapadasam. Ag-enjoy ka lakit di.
Sige. Ibagaklangan ka ni Mark. Nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na ito nga arak. Nag-gamers. Para kan ka amin dagito Moira. Thank you, Jake. No, siya lang di asawa. Saan ka na pagtrabahoan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din na aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoya pag-inuman? Di na kayat dito Panag ko na, nuim muna ka kumaanaam-am mo. Sika ko matinagbalin nga asawa. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Nalay nga talaga ni Mark na nagpili Agawin tan. Nabarkad ako. Sambay. At dapay kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko napuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart? Pasensya ka no na iturog kon. Saan ka na riniing? Nagimas ngamin titurog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabanog. Uray saan ka unay nga ag-overtime? Tapno saan ka matamabanog? Okay lang. Kabalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Nagtakal agad ang tintad kanyak ni Jake idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramido ni Jake kanyak. Italaang ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidon kanyak dito. Ni Jake ti umawawag. Amaan na umay na kung sukunan. Kinuna na ngamin asa anak asumrak ita. Takayatnak na ipasyar. Kalpasan na, mangan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready kan? Umaya kon? Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige, Rod. Urayin ako na. Bye, love. Bye! Nasayatad dakin. Sa dino tinagapwa. Anya ka di dahi ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwa kiti trabaho. Ulbud! Anya ka di ti mapaspasamak ka. Apay atinong panak. Ulbud ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang aldaw. Saan ka asimrak iti trabaho? Gapota sinukon na ka ni Jake ije balay. Mark? Ita, agulbud ka pa'y lang. Ala, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gaputa maipaay na dagiti banag ajak kabalan nga ipaaykan ka, kat isukat na kon kan kuana. Pakawanan na. Aklo na, nasulisog ak. Ngamdyak kayat nga agsinata. Sikat ay ayatek. Pumanaw kan. Jak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay nga mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti a relasyon. Pagpapanawan na kun ti asawak. Iso pa nga asim. Sardangan na kun nga awagan. Iso nga inawakan ka. Takayat kong ibagang addan ija prot ti asawa ka anak ko. Kinuna na sumurot ak ijay. Na napatagdapay lang kanya. Kahit ko tagpakadakan ka. Kan dumawat iti pamakawan. No, nyaman ti mati ana aramid ko. Pakawanin na ko, Ma Moira. Ad ako may pakaasikan ka. Anya dayta? Awagam ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kuana. Kat ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Katyak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kuana iti personal. Ngam tinanog na. Di ka madanagan. Awagat manan. Ket ulit at tagkid daw iti pamakawan. Kaya nagpakada akon ama pa ni Jamrod. Okay, agyaman na. Saan ko nasangputan ni Mark? Anya amin da ito ang aramid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungin ti biyag ko. Nagsina kami ka ni Mark.
Awagak ti katrabahuan na. Kat damagak no nakadwa na ni Mark. Aday ta, agriring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka man. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan man? Nagsisina kami, idi nag-recap ti shop. Apay, saan pa'y anagawid? Saan pa'y nga ron? Itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga dag birthday kada kami nga kakatrabahuan, ti kanayon na nga ibaga, awan agluto iti kanam. Kasta ka di. Ada ngamin di mi nagkinaawatan. Nagbasula, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. No kasta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman akan ka. Apay na ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latanti inaramid mo apan ang lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawan nakpay. Na magpakpakaasi ak na ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsinata. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikati kayat kong agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso pang haasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalagkukan ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalagkukan ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi ak lang ka ni Bungas. Ang mga no ikatanakon. Ado nga min tijak na ilagpas sa paperworks ko. Ngam laglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ang mga no saan amamati ang nag-overtime ka? Ada ka mo't ama ka panagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Tagdamag kan ka no saan amamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Katagan-anad ka iti panagawit mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka man. Rabin, sapay ko matasaan nakakaumat man ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalak na kanyak. Marigrigatan akong iti sitwasyon mi. Nam saan nakasumuko, aging ga mapakawan nak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya't ga-overtime ka. Mark, ada ka matgayam dita. Anya ti aramidom dito ay. Kaya't ko lang nga pankan no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mat akinunakan ka? Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod nag-overtime ka pailan. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawid tan. Ada good news ko kan ka, sweetheart. Urisak, adamet good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na amang ibaga iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati mo na. Siyempre, ladies first. Sige man laangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag isuday ta iti good news ko, sweetheart. Amom ka di? Nakabiro ka kun iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldok, ngam iti trabaho kita. Ket mabalinan, asumardeng ka nga agtrabaho. Apay so? Oh, maragsakan ak iti dayta good news mo, sweetheart. Ita, sana kung nagtrab-trabaho, Mr. Lonely, adaklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Katagyamyaman ak iti apo, tadinangag na dagiti kararag ko ang mapakawan na ti asawak. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman ak pagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, tanaka amiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko,
Agingga, anapakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy matiragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Ita tanalpasan ti kasaryo, mabalin yun ti lumasin iti pagyanan. Total, adamutan na ipaarami jo abalay. Wan, mama. Surusuruan nyo ti agbyag ada kayo lang. Liklikan nyo ti agapa. Aginlayat kayo nga agasawa. Agtinulong kayo iti rigat ken namay. Wan, papa. Nudumtang to ti gundaway nga dasaan nyo apagkinawatan. Pagsaritaan nyo anasayaan. Asaan kat nga agbinugkaw kayo. Kasta ti sikreto tinaragsak apanagden na ti agasawa. Dahito iti umuna arabi ita, kas agasawa. Katikayat ko, nasaya ti panagden nata. Saan ta ko mga agap-apa? Kanayon ta ko mga kinaawatan. Adakan ka dayta no saan naklakit di nga apaan. O di saan kamit nga apaan. Katikayat ko, maadaan ta ko maadagos iti anak. Anak adagos? Katuna, kayat ko ang maadaan ta adagos iti bunga ti ayan-ayat ta. Kat aging nga awan pa'y anak ta, agtrabaho ak pa'y laang. Awan mo't laang taramidak dito ibalay. Sige, no ka ba alam lakit di? Hanggang nagsikog kanto, sumardang kanto maten nagtrabaho. Naimbag ka pa'y. Nakapundar kayo ni Tibukod jo abalay kan ni Romel. Sakbayan nagkalay sa kayo. Siyempre tadamot trabaho mi adwa. Dayta talaga tinagtulagan mi. Agipundar kami nga umuna iti balay, sakbay nga agkalay sa kami. Kastanto mo ti aramida, inton maadaan na kiti boyfriend. Katuan tapno saan kayon to amarigatan. Narigat ti makigigyan ako nada. Kasayaatan alumasin ti agasawa itinagannak da. Tapno maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Sa bagay, husto ka iti dayta. Kan nawaya ka nga gunay. Maaramid mo ti kayat mong aramidan. Tabalay mo lakat nga road. Sige, umuna ako na. Addan nila kayo ko nga umaymang sukon kanya. Okay, agan-anad kayo. Mabayag ka di pa'y day talot-lutwang bakit mabisina kon. Dandanin maluto day ito, lakay. Nangantalat ta kuman itirwar, sakbay nagawid ta. Nagastos mat no kasyay. Ano saklatan at agluto, tapno saan taunay ang magastusan. Una, ngamimbis ama kainanaka. Saan? Tagluto ka pa'y. Ay kat ano san anyangin nga ron. Rabiin, bakit? Hindi ka pala maturog? Umuna kalatan ang maturog. Diyak pa'y nalpas to'y lesson plan ko. Masapol apalpasag da ito. Kaslawan pa yung panawon mo kanyak. Gapo ka dagitar aramidam. Ay naaganos ka alakay. Anyangay nga rod. Awan mo't maaramidan ta. Masapol alagpasag da ito Iso ang maturog kan. Sige. Umuna ako na maturog. Maturog kan tulatan. Numalpas mo day tar aramidam. Nagrigat matantikas to Maladaw ti tao ang maturog. Sa masapa manin nga agriin nga agluto iti pamikatan. Bakit? Sa dino tinang itabilam iti blue apolok. Masapol ko kuma. Ay nakita ang matan adita aparador. Kita ang nga dar aramidak.
Diyak kabalan apagigidanin ti agluto kan mga sikaso di takawis mo. Di ka agungot Agsao ka kuma itinasayaat. Ha? Kasano? Kat di naktupay ang mo atulungan. Trabahok mat amin dito balayan. Imbagpay kan ka. Tano si Mang Patan. Day tala agidan ti aramidam. Aganos ka Anusam? Tatrabahom day ta babae ka. Katno saan mo nakabalan dagita nga aramiden? Agresign kan. Saan kat aday tabog-kabog kawan ha? Anya ti orasan, friend. Apay nga awan pa lang ti asawa amang sukon kan ka. Wan nga rod, friend. Di met nga rod ag-text no umay naksukunin dito'y pagadalan wan no saan. Oh, di si kan ti mang text kan kwa na. Ay, saanan? Ag-commute-aklatan nga agawid. Makadlawak sa friend. Ada ka di diyo nagkinaawatan? Apay, adi mo kayat nga i-text. Basit lang ang matabanag, friend. Ngimato nga min ti boses ko itay agsapang. Ang mga nugimurang. Hoy, ornosan nyo dayta, friend. Kakaskasaryo pa'y lang. Ngam adan diyo nagkinaawatan. Nakaluto akon. Ngam awan pa'y ti asawa. Sa dino nga ta tinapanan na. Talaga nga ta agimura kanya. Adan ti asawa. Oo, apay nga ita ka lang nga sumangpat. Nag-overtime kami. Kasta ka di. O sige, sumrat ka nga rudan. Tamangantan. Nakaluto akon. Nalpasa ko nanangan. Sikalat tantimangan. Sa dino tinanganam. Nanganak itirwar. Kababain matkan ka. No siyak payla ang tilutlutwam. Sige. Mapana kon iti silagta. Takayat kon ti agina na. Talagan sa apapasan nak ti asawa ka. Pimanaw manen asaan ang nagpakada. Saan anamigat. Di nakmatan kasasao. Ha? Anya kumano di nakasao. No di nakayat akasao. O, di saan laang? Saan kumat akasasao? Ha? Kinasayaan. Saan akon nga agluto? Agrubo atakit di matan. Tamangan numaladaw akon. Di na kaintulot ti asawam? Saan, friend? Apay, saan kayo nagtungtong? Kinasaok idirabi. Ngam natamnay ti panakisao na kanya. Kan itay bigat, pimanaw latan asaan ang nagpakada kanya. Agtungtong kayo narigat no dumakal dayta. Isong ati makisao kanya. No saan nakakayat akasao, o di saan laang. Syakit din ang babae ti mga ayo kan kwa na. Ha? Makaamumot kan ay itibiyag na. Imbag man tamalagip mo pa iti sumangtat. Makadlawak kan na. Manon nga aldaw akasta ka. Pumanaw ka no kay kayat mo, kan agawid kalata no kay kayat mo. Anya ka diti kayat mo ang mapasamak ka. Nabambanugak. Isu adinak pagsasawan. Kayat kunti agina na. Ijayak sa pamaturog. Kat dito'y kan kwarto. Tapno di ka matmadisturbo. Iti aramidem a lesson plan mo. Ditakan! Talaga adinak ay aywan da sawak. Di nakasamatan ay ayatan. Ay, masurunak kadagiti ipakpakita na kanyak. No awanan panagayat na kanyak. Dinasaysaya at laapanawan na kun. Ngamjay kas na akas labali wala akon kankwana. Nabartag kasi mangpa. Kano pa'y anakasursuro ka nga uminom itinasangar, ha? Italaan. Tadan nagawi sa katrabahwak. Addan asawam. Ngam kasla ka pa'y labarong agbibiyang. Tanya di kayat mo. Agpaasikaso akan ganito'y balay. Kat no nasakit tinakam mo ang mga sikaso kanyak ng asawang. Yaso ang mabain ako nga agpaasikaso kan ka. Tay parparubam kanya ka nga awan amok nga asawang. Sana ron bang anak asawa ka kanyak?
No saan mo kabalan nga aramidan, dagiti pagrabangam. No agbabawi kan anang ikasar kanyak, pues, pumanaw kan. Total, bali wala akmatlangan kan ka. Saan kun nga amo ti papapanam, tapulos adikan agpakpakada kanyak. Kasla awan asawam, talabsalabsan naklatan. Talaga panawan kan. Tanagalas ti ugalim. Di ko namkit di, awan aanusam kanyak. Taad na nga tan nabirukam asabali, iso akanayon amaladaw kan nga gawid. Basol mo matlaan, no apay amaladladawak nga gawawid. Amok, maumakan ang mga asikaso kanyak. Nabiit pa iti panagdanhata. Ang naumakan na dagos ang mga asikaso kanyak nga asawam. Iso anasay-saya at langan a panawan kan. Tapno awanan ti as-asikaswam. Talaga pinaypayso na ti pimanaw. Talaga nga awanan patag ko iti asawa. Tamay turad nakgayam apanawan. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Ay ayatek ti asawa. Ngamor-urayak lang ti panangay-ayo na kanya. Ngam talaga jak na uray. Ita, pinanawan na kun. Kaya't asawan day ta. Saan ako na napatagkan ko na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Pinanawan na kun, friend. Anya? Naaramid na dayta? Mangipanagnak asaan na kun nga iayatan ti asawa. Nagtungtong kayo kadi? Wen, ngamawan na saya at ang nagtungtungan mi. Tawan mat mayat nga agpakumbaba kada kami. Ala, barang makapagpanunuto matlaang katagawid. Imposible mat nga ipalubos na nga agsina kayo latan. Kumusta nga tanti asawa kita? Kansa dino nga tati pagnanadan na. Talaga akabailan na adinak makita. Ay, ungayam. Anya nga tano awagak ti may sa kadagiti na singit agayam na. Kat padasag ti agdamag. Kita agman iti cellphone ko. Na naka-phone book kanya ti number ni Salty. Oh, dayto eh. Naka-phone book ngagpayso. Awagak man. Adayta, agri-ring. Hello? Hello? Malagip na ka di pa eh? Saan ka di asika ti asawa ni Romel? Uwan, isyak ngagpayso. Anya ka di mapaspasama ka da kayo. Kanayon mo tan nga agbartag ni Romel. Kahit saan mo asigod nga umin-inom iti nasangar. Amom ka din na sa dino ti ayan na ita. Ijay balay mo dagiti dadakkel na tinagpaituludan na kanya. Nabarbartag. Amok nga da problema yo. Kahit ti may bagak. Pagsaritaan nyo kumaday tabanag, ha? Uwan. Sige, kastapay nga rod. Agyamanak iti oras nga impay mo. Bye. Manon nga aldaw ang maditirik na. Kanayon matan ang maul-ulawak. Gapo nga tayo iti panagpuypuyat ko. Oray pilitak ti maturog. Sa anak mat ang makaturog. Ita, kasla sa anak mat ang makabangon. Tinasayahat. Awagak ni mama. Agpakuyog akan kwa na amapan iti ospital. Talaga amariknak amaditi sa saat. Oh, Diyos ko, iha. Anya tinapasamakan ka. Apay, anak akut-kut tong kamatan. Sa dino tayan ti asawam. Nabayagan a pinanawan na, Papa. Mama. Iti anya aga po. Diyak mo, Papa. Basol ko matlaang siguro.
Apay nga rod asaan mo man lang ay pakaambo ka na kami. Tapno na tulungan da ka, iha. Sorry, Mama. Papa, ngam na una ak ngamin tinagbain. Ala, agrubwat ka. Mapantayo di ospital. Kabaalam ka diti bumangon. Saan, Papa? Nakapsutak. Kan maulawak ang bumangon. Ala, alalayan da ka. Anya kamutan. Di ka man laimawag ka na kami. Taim pakaamom kumati ka sa saad mo. Inuray mo pa ilang aginggat saan mo nakabailan ti bumangon. Nabaybay am ti bagim, iha. Bimaba iti husto ti resistansyam. Saan ka amangmangan, kan saan ka amat maturog. Anya nga'y ti papanan na, no di ka agsakit. Awan mat ngamin ganas ko amangan, Papa. Kan oray no pilitak ti maturog. Sa anak mata makaturog. Adaman damagag. Anya day ta, Papa. Ay ayatam ka di pa iti asawam. Wan, Papa. Ay ayatak unay ti asawak. Ngam panagkunak. Awan san ti panagayat na kanya. Pag kunaam nga awanin panagayat na kan ka. Gaputan na iturid na apinanawan. Kayat ko ang makasarita ti asawam. Nelia, apa ang nakakutkot tong kamatan? Apay nga da ka dito eh. Kinasarita anak ni Papa. Impakaam muna ti kasasaan mo. Pakawanan na ko, ma. Nung nabaybayan ka. Ururayak lang amin ti panangawag mo. Kan ti panagsorim. Ngam pulos adinak inawagan. Jakmat mo. Akas tagayam ti kasasaan mo. Iso apakawanan na ko, ma. Sorry, Mat. Noan niya tinagkurkurangakan ka. Ururayak laang mati panangay ayom kanya. Ngam pulos ajak na uray. Ngam na amiris ko. Ajak gayam kabailan ang mapukaw ka kanya. Gaputa ay ayatan ka unay. Sorry, Mat. Noan niya man dagi tinagkamkamalyak. Ikarik. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan kanto napampanawan? Inton makapapigsaan. Agresay nakton iti trabaho. Iti kasta. Maasikaso ka na imbag. Nasaya dahi ta desisyon mo. Tapno saan ka na marigatan. Umdas ti sweldok. Apara kadata. Kasayaatan na pagsaritaan no addaman saan apag kinaawatan, Mr. Lonely. Ita, addaan kami iti dua nga anak, kat naragsaken ti panagdan nami kas agasawa. Kastaen kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Nelia. Nelia pagayam ko, agyamanak iti dayto apakasaritaam, kat husto tinakunam. No aming nga agasawa kat amuda ti agpakumbaba, maliklikan ti panagapada. Ngam no agpadpadada anangato ti pride na, awan pagtungpalan na, no di kanayon nga apa. Buano papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Nelia, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Hi Isabel, good morning. Itad mo kanya kung dayta awit mo a libro, siya kung ti manggigam. Thank you, Manuel. Atoy. Hi, good morning, Manuel. Siyak ngay, saan mo nga awitan dagiti awit ko a libro? O sige, siyak nga rin ti mangawit kada kita. Thank you, Manuel. Sana bale. Kas panagyaman ko kan ka, ilibre kanton inton break time.
Sana na masapol nga librina. Kan, nakapagtulag kami kin Isabel. Agkuyog kami inton break time. Katsak. Saan ka di amabalin sumurot akmat kada kayo? Damagam kin Isabel no kaya't nasumurot ka. Ha? Wena, apay kit din asaan? Makapasuro na talaga. Kontrabida iti panagbiyak ko day jay Asabel. Saan mo nga ibagat ti kasta? Nasingpat ni Isabel. Ay, Katsak, saan na ka di nasingpot? Anya ngamin ayat ibasol na kan ka. Taapay ako nam akontrabida iti biyag mo. Gabukan ko na. Saan nakapampansinan ni Manuel? Anya nga ron nga iti maaramidam. No ni Isabel ti kayat napansinan. Siyak tupay. Saan naklatan nga agtagtagari. No di nakpansinan ni Isabel. Awan mat maramidak. Numaskay kayat na akakuyog ni Manuel nga may tisyak. Kayat mo asawan. Agayat ka kan ni Isabel? Wan. Ngam amok ani Manuel ti kayat na. Maragsa ka nak, tanakasango kayo ang nagmerienda ita. Kat sapay ko mata ka na ayon dak na isurot, nagmerienda kayo. Katwan no kayat na kami lakit di akadwa. Apay kiti nasaan? Marigrigat kami lang ka ni Manuel. Apay ada kami di kayat mo apakikadwaan. Kat adumat ti babak nang akaiskulaan tayo, amabalin mo apakikadwaan. Talagang sakit di asaan mo akayat makikuyog kada kayo. Sika Manuel, saan na ka di akayat makikuyog kada kayo? Apay kit dinasaan. Ngam husto te ko na ni Isabel. Apay ada kami tinapilim. Ket marigrigat kami laeng. Adumat ti babak ng akaklase tayo dita. Basta da kayo ti kayat ko apakikadwaan. Ket sapay ko ma, da kayat takmat akadwaan. Okay, umuna akon ha. Nalpas tayo mata na nagmerienda. Sabel, adaman damagat kan ka. Anya dahita? Agayan ayat kayo kadik kan ni Manuel? Ibagakan ka tipudno. Agayan ayat kamin. Ngam ilimlimod milaang. Gaputa saan pa'y akayat dagiti dadakkel mi makirelasyon kami. Anya? Isong matlagayam ajak na amon. Sapay ko ma, tadi mo pa'y laibagbaga iti sa bali. Amangan kami na dumanon kadagiti dadakkel mi. O sige, mangnamnama ka iti dayta, Sabel. Apay anadamag mo? Awan, madmadlaw ko ngamin akasla na singad kayo iti tunggal maysa. Iso nagdamaga. Kunakon kat nga da relasyon da. Iso ngamin ti madmadlaw ko. Isu arumbang laeng, abay amon ida. Anya ka kadi. Nupod no nga ay ayatam ti maysa a tao. Ilaban mo. Saan ka sumuko adagos? Ta saan da pa'y matngagasawa? Paspasakitam lang ti bagim iti daytangar aramidam. Kaslasaan ka babae. Gaputan na pod no ti panagayat ko kini Manuel. Katsika, saan siguro anapod no ti panagayat mo kan ni Isabel? Iso asim mo ko kan adagos. Jak amokan ka. No siyak, saanak pa'y asumuko. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno maibaw in kanyak ti atensyon ni Manuel. Obses kan iti kastangar aramidam. Oray pa'y anya ti ibagbagam kanyak. Basta garamidak iti pamuspusan. At the business trip mi kin ni Papa Miha. Iso amanumat nga aldaw nga awan kami kin ni Papam. Kasta ka di, Mama? Wan, iso ngagsingsingpot ka, kabayatan ti kawan mi kin ni Papam, ha? Mano ka di nga aldaw nga awang kayo? Talo nga aldaw, iha. Okay nga rod, Mama. Katagan-anad kayo? Wan, iha. Sana bale, nabilin kun ti babaunan. Amunan ter aramidan na. Okay, Mama.
Kasla umay ayon ti gundaway kanya, Harold. Tapay manan. Nagpakada ni mama itay bigat. Adda ka no business trip da. Sa ita, agkaka-group kami kada Manuel para iti aramiden tayo a project. Kat, anya ko maita. Awisak dagiti ka-group ko. Nga iji balay nga aramiden mi ti group project mi. Kat, anya ti aramidam, no awisam ida ije balayo. Basta ijay ko nga ipatungpal ti plano. Anya? Ita, tanagawid ng dagiti kakadwato iti grupo. Anya ti ko na mga ibagam kanyak. Apa-api nagbatinak, Nelly. Di ka agapura. Madamdaman ton nga ibagakan ka. Di kayat ko. Kadwaan nak nga uminom. Anya? Saan ka di nga agungat dagiti dadakkel mo? Awan ita dagiti dadakkel ko. Kan, nagawit pa ilaang ti babaunan mi. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. Apay nga minakayat mo ti aginom. Adda nga min problema. Kat si kalaang ti kayat ko apang ibagaan. Nabarta ko, Nelly. Nagpakada ako. Isu nga ibagam ko man niya ti ko na mga ibagam nga problema. Manuel, agayatak unay kan ka. Kat daytang ti problema. Anya? Amumatan akayan ayat ko ni Isabel. Saan ka di? Wan, amukon. Ngam sa anak amaawanan, itinamnama. Tasaan kayo ba'y matngagasawa? Pasensyakan. Ngam ni Isabel ti ayayatak. Anya, ti adakin ko na. Ngawan kanya, Manuel. Awan. Ngam iswa talaga tinakarik na kiti aya. Please, Manuel. Siya langan ti ayatam. Ikari, saan kantong agbabawi iti danag? Oh, Manuel. Pangasing. Di naksulisugan. At dan kaya na ko. Ay, ayatan ka unay. Iso, nga ayatan na kumaman. Oh, Manuel. Nagsakit yung ulo ka. Sa dino ti ayan ko. Good morning, Manuel. Nelly, anya tinapasamak. Nabartag tayo dirabi. Saan mo kada malagip ti inarami tayo dirabi? Kaya't mo nga ulitan ta? Ha? Saan? Anya ka din ti aramidam. Amumat nga adang kayan ayat ko. Nagayatan tangag padpada. Tinapasama ka data. Masapon nga ikalay sanak, tada na pasama ka data. Kat itipay mismo apagtangan mi. Saan mo nga mo ti sasawam? No saan nakasinulisog? Saan napasamak ti kastoy? Ngam nagpasulisog ka mat. Iso akayat na asawan day ta. Adamat panagustom kanya. Puisit talaga. Ni, apay napulot man ang ti ulom. Gaputa nagkuyog manin dagit ito. Natural Agayan ayat da, iso nagkuyog da. Sana mapalin. Gaputa adan na pasama kada kami ka ni Manuel. Anya? Inted mo tibagim kan ni Manuel? Gaputa ay ayat at unay. Unay kan. Kasta kalaka ti pangited mo kan kuana itibagim? Sumadang kan. No di mo kaya't asikat ipangidas alak iti pungtot ko! Ay, api akas ti umatang tirignak. Roroso ka nak. Kaslag kapsotak pa yan. Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngagduldul-ok ka abigbigat. Diyak mo, mama. Nalamisan sa mo ti rusok ko. Agkakapsutak pa ikit din. Kadun kasla maulawak.
Kasla matalimu daw ak iti panagrik na. Tinasayaat, ipanda kalaangan ija ospital. Gary! Umay ka man! Apay. Isaganam tilukan. Ipanta ni Nelly ija ospital. Anya ti mapaspasama kan ko na. Rurusukan nga rood. Agkapsot ka no, kan maulaw. Ala, mabiit lang nga rod. Ta isaganak tilugan. Agpudno ka man, Nelly. Asino tinakasikugkan ka, ha? Ni Manuel, Papa. Asino day ta, Manuel? Kaiskwila ak, Papa. Ayabam itamat laeng. Kayat ko akasarita. Papa, saan ko mapailangan nga ita? Ikanda kiti kundaway ang makisarita kan ko na. Amangan nga numaklaat. Saan na pa nga amo ti kasasangad ko? Sige, ngem kayat ko ang makasarita day ta alalaki. Iti kabiitan agundaway. Anya ti kayat mo asawen? Kaya't nakaakasarita ni Papa. Masapol nga itakder na gapot ang masikog akon. Amumat asaan ka nga ay ayaten? Kan anya langan ti makuna dagiti dadakkel mo. Marigrigat kami lang. Sika ti ama ti sikog ko. Saan na kami kumamot abaybayan? Mabalin ko akasarita da Papa. Nga isuda ti aggastos para iti kasarta. Kan, jakon kaya ti agadal. Sikalatan ti pagtuluyan da Papa apagadalan. Papa, kayat kayo kumaakasarita. Sakbay nga ayabak ni Manuel. Anya ti bagam? Marigrigat da Manuel. Saan nga amo dagiti naganak na anak kasikog? Numabalin, datayo kumanti gastos para iti kasarmi. Sige. Umanugotak. Tinasken ket itakder na ka day ta lalaki. Kad masaduta kun nga agtuloy nga agadal, Papa. Ni Manuel tulatan ti pagtuluyan nyo nga agadal. Makamu ka, no day ta ti kayat mo. Sa dino tinanggapwam. Apay anala daw ka si Mangpat. Tangiwat mo. Kababain ka damamakan Papa. Saan na ka sumardeng? Aging gaasaan mo nga ibaga no sa dino tinanggapwam. Nagkuyog kayo